Semeni amen. Amen. Mubabarirane. Mubuko na Kristo yababariye. Mutima arambwiye ngo abantu bari mukuzitura akazitura ko Munkambi. Hakonwa ko minebwe. Imbere y'Imana. Abagabo bari mu kwibesha bakava mu nzu y'Imana. Kandi bari mu kubira kasi batabizi, batazi ukuri. Tibigeze bava ku gatote, tibigeze bareka iby'Imana. Tiyaretse gutanga ameza, tiyaretse no kubwiriza, tiyaretse kujana gutanga sadaka, tiyaretse no ibikorwa byose cyabikora nyina w'amahirwe. Tibigeze babireka. Ntabwo yigazaga abantu iby'Imana. Ariko yarangiza agatanga umuvumo mu muryango. Hanga murango ingaruka ziza zigaragaza ngo ubwo bamutenze mu kanisa. Hari n'abandi batagitengwa. Kwego tagitengwa. Yarabaye mwishikire wo hafi hano ku gatutu. Aha hafi. Ese kubera ko muteze mutenga abagore bitukujeho. Yabaye mwishikire wa hano ngo amara kumwishikire wa hano. Abantu baba batakimutenga ngo yarakomeye. Munzu umugore umwe yavuze ngo ntakaza yakoze icyango no gukora cyane abantu ngo ntakamutenge ngo afite abakazana wakuze icyaha kubera ko ngo afite wenye huruma mkasameheane kama na Mungu akitaka na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Amen. Mwiswahili ngavuza ngo subiremo tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi wenye huruma mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Amen. Soma mu Kinyarwanda Efeso ibice 4:32 biravuze ngo mugirane neza mugirirane imbabazi mubabarirane ibyaha kuko Imana yababaririye muri Kristo. Amen. Amen. Dushimye Imana isemwa mu Yesu Kristo tuboneye umwanya mwiza wo kwimbere yayo muri kino gitondo abangana gutya Imana yabikoze ndagucwahira. Ndaza gukora ibintu kabibiri gusa ndaririmba ibindirimbo muri okovu niza kubona igitabo cya okovu bitero kabibingahe ni bitatu abayifite bandize hanyuma tuze kuganira ijambo ry'Imana. Tararirimba mbanje gushima Imana kuko yatuzokijeho neza aduhaye umwanya wo kwimbere y'Imana. Asante. Tukaba tubonye uburyo bwo kwinezererwa muri kino gitondo cya none. Imana yabikoze rihabwa icubahiro. Dushimiye abateranye amateraniro meza byo Bibiliya yita ngo no guterana kwera. Ntabwo abantu bose muri iki kinyejana baterana amateraniro yera. Hari amateraniro kandi ari mu kuba rimwe na rimwe akaba mu bibanza bizwi nkaho ari ibibanza byo guterana kwera, ariko abantu bakaba bo bivugira amagambo atari guterana kwera. Cyo kimwe nuko hari mu kuba n'ibindi bibanza abantu bishakiramo bavugira ngo babone indamu yabo, abantu bakaba bo biteraniramo bakavuga amagambo atari y'Imana. Sinzi nimba hari uwahabaye aho ngaho sinabaye aho umugore umwe yavuze ngo abwira mugenzi we ngo baganira amagambo bati kugira ngo udasinzira tuganira amagambo cyane. Yes. Baravugana batetse tuganira yahe. Umwe ngo abwira uwabo ngo baganire amagambo ya nyirarureshwa, amagambo atari y'Imana. Mu gitabo cy'umugenzi Bibiliya ivuga amagambo ariko aganira na Mukristo ngo yaramubwiye ngo ese tuganire iki tuvugane iki. Nturataza amagambo yose uzana birashoboka nimba ari ubugenzi nimba ari yo kuja mu nimba ari isi bati gusa wewe isi juzana yose turayishobora. Ico gituma rimwe na rimwe bamwe bari mu kuvuga ko hebe n'iby'Imana bakagira abandi babinenga
bafatiye kuri tumwe babonye bakabona ubwaho bwo kuvuga iby'Imana ariko ntibabishobora. Paulo yaranditse abwira itorero ry'Ikorinto ngira ngo yavuze ngo nta washobora kuvuga iby'umwuka w'Imana ngo atari mu mwuka w'Imana, nta n'uwabasha kubigenzura. Iyo witegereje umuntu waguruka akanenga iby'Imana atari mu mwuka, uwo si uw'Imana. Kuko Paulo yaravuze ngo umuntu uri mu mwuka w'Imana ngo azagenzura abantu bose, azagenzura umwuka, arondora byose, amenya abantu bose, abaririmbye n'abasenze bicaye n'abatagize icyo bavuga ariko bafite Imana. Umwuka w'Imana ngo azagenda arondora bose bazi. Ariko rimwe na rimwe ugasanga umuntu ni umunyantegenke w'idini, ni wa wundi wahamagawe, ahamagarwa nk'uko abandi baza bahamagarwa, kuko imihamagaro ngo itandukanye niko bazavuga. Yahamagawe wa muhamagaro utari uw'Imana, ngo amara guhamagarwa umuhamagaro utari uw'Imana, araza ngo yinjire mu ikanisa agashakisha uburyo yopfobya, yonaniza, yocintege abahamagawe biz'ukuri, akanenga iby'Imana ariko atabinengeshejwe n'umwuka w'Imana. Rimwe na rimwe umwuka w'Imana iyo yananiye umuntu azamusinda, amara kumusinda akumva afite imbaraga zo kuba yonenga iby'Imana. Amen. Kubera kuko umutima uzumubwira ko ibyo ajanamwo n'abandi batabihurijemo. Amen. Niko twavuze ejo. Ndashimye rero ko Imana yaduhaye umwanya mwiza wo guterana kino gitondo. Abateranye bose twashimiye itorero, twashimiye abavandimwe, mwagize neza kuza kudufasha kugira ngo tuze kwiga natwe, kuko dutahana indi migambi n'izindi mbaraga, dutahana ubundi bwiza bw'Imana. Kuko iyo mbwiza Imana zo mu ijuru tukabonana tungana gutya, hari icyo umuntu agenda arahura ku bandi. Ntabwo umuntu aba yaje kwigisha, ntabwo aba yaje kubwira abandi bantu icyo bataramenya, ahubwo ni ugukomezanya, twamara tugacyazanya, twamara umwe akaza yerekera abandi urugenzi rwo kuja mu ijuru, tugakomezanya. Kuko aha niho dukurira amasomo y'iby'Imana, naha tuyoboreza inzira, nahangaha batwerekera bakadutungira agatoki, kandi mu Kristo yageze ngo abona mubwiriza butumwa ngo amurangira, amwereka inzira agomba gucamo. Reka ndirimbe rino ndirimbo imwe, nimara kuririmba tuganire umwanya utari buje kwa muremure. Ndirimbo ya 73 kunda ifite ibitero binda gusa. Najua njia moja ya kufika mbinguni, ingawa ikipita katika majaribu, lakini iendako mjini huko juu. Na njia hiyo Yesu, na njia hiyo Yesu, najua na amani iliyo ya milele, uwezi kuipewa kwa fedha na dhahabu, ni tunu ya rehema iliyotoka Baba. Amani hiyo Yesu, amani hiyo Yesu, najua nguvu moja ya kuniponya roho, itiayo raha, amani na faraja, inanilinda vema na nguvu yangu safi. Na nguvu hiyo Yesu, na nguvu hiyo Yesu, najua na kifiko mbinguni niko juu, na siku ni karibu kitapoonekana, yafaa kukaza mwendo kupiga mbio sana. Kifiko ni mbinguni,
kifiko ni mbinguni. Amen. Mana shimwe kuko twahamagawe ino muhamagaro. Imana ishimwe. Amen. Iyo ndirimbo yaririmbye abagabo babiri muri Zura muri 92 igitaramo ca nijoro nka saa 8 z'ijoro. Nsigara ku mutima muri 92 ugazana uyu munsi. Yaririmbye Simiyoni Isa Busoka. Igitaramo c'isa 7-8 za nijoro umari sigara ku mutima wanje. Juwana amani ndiyo ya milele, uwezi kuipewa kwa fedha na dhahabu, ni tunu ya rehema iliyotoka Baba. Amani hiyo Yesu, amani hiyo Yesu. Najua na kifiko mbinguni huko juu, na siku ni karibu kitapoonekana. Oh, yafaa kukaza mwendo kupiga mbio sana. Najua na amani ndiyo ya milele, kwa fedha na dhahabu, ni tunu ya rehema iliyotoka Baba. Yesu, najua nguvu moja ya kuniponya roho. Nguvu hiyo Yesu, na nguvu hiyo Yesu. Muradi akanda. Jua nguvu moja ya kuniponya roho, itiayo raha, amani na faraja, inanilinda vema na nguo yangu safi. Na nguvu hiyo Yesu, na nguvu hiyo Yesu. Najua na kifiko mbinguni huko juu, na siku ni karibu kitapoonekana. Yafaa kukaza mwendo kupiga mbio sana. Yo, kifiko ni mbinguni, kifiko ni najua na kifiko mbinguni huko juu, siku ni karibu kitapoonekana. Yafaa kukaza mwendo kupiga mbio sana. Kifiko ni mbinguni, kifiko ni mbinguni. Uvukundu Paulo yaravuze ngo njewe ndi mugusiganwa, ariko ngo siku utazayaje. Amen. Kandi aravuga ngo iyo mpangu kubitanda sinzampusha. Kunda kifiko. Amen. Urugenzi dufite wo kuja mu ijuru babandi buzagira iherezo. Amen. Kandi siku ni karibu. Minsi sigaye ni mikeya. Uvukuntu Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ngo mube maso nguko mutazi umunsi cyangwa igihe ngo umwami wacu azazira. Amen. Amen. Kifiko ni mbinguni na siku ni karibu kitapoonekana. Amen. Amen. Turi hafi kugera ku ndunduro y'urugenzi.
siku ni karibu kitapoonekana. Merci. Arugendo ruzorangirira ni hafi. Mugabo ngabashije uwundi mugabo ngo aramubaza ngo se ruganzi ko kuja mu ijuru uzurubona ruraresha gute ni rurangana gute? Aramubwira ngo ni rugufi. Umva mu gitabo cy'umugenzi wazavuga muhi hazavuga yaramubajije ngo se babaza abakobwa ngo se uru rugenzi rwo tumaze kugenda rurusigaye rurimo akaga kangana gute? Havuze gute buso? Haravuze ngo harimo akaga ngo kuba tarateganyirijwe kujayo ni runini. Amen. Amakuba nakaga kuba tarateganyijwe ni hari. Uwo mugabo ari kubwira uwundi yaramubajije ngo se none wowe uzo witegereza iyo urebye urugenzi wo kuja mu ijuru zo narimeze gute? Bati ni hafi. Bati ruresha no guhindukira gusa. Amen. Umva ukuntu ari hagufi we. Umuntu ngo akabashitse. Haleluya! Umva ukuntu ari rugufi yeme. Imana we. Abagabo babiri Imana yaberetse umunsi umwe ngo yerekuwa arakubwira ati turajanye. Mbonye ngo usize urugenzi ruresha ngo nako kujya umuntu yombira amazi. Nitegereje tugiye mbona turajanye twembi kandi mbona urankurikiye ariko mbona urugenzi ngusize ni rugufi ni iminsi mikeya ngo ni nkuko kusomya amazi akayamira. Umwe apfa na kabiri, umwe apfa na gatanu, ndapfa na kabiri. Baranezerera ngo banezerera ngo barahoberana ngo bahoberana. Umwe aramubwira ati turajanye. Mbonye unkurikiye we. Undi aramubaza ngo se bite? Aramubwira ngo mbonye ngusize urugenzi ngo ruresha ngo umuntu usomye amazi akayamira. Umugabo w'Abahinda n'umugabo w'abasinzira n'uw'abanyabyinshi babiri. Abari bataramiye bagataramira Imana. Siku ni karibu itapoonekana. Yafaa kukaza mwendo na tupige mbio sana. Siku ni karibu. Sinzi uko mbishobora kuba. Kase ngame. Mwami Yesu uri Imana y'imbaraga, uri Imana ikomeye kandi Imana yuzuye ubwiza bwinshi. Kristo Yesu ndakukunda, umutima wanjye uragushimiye, umutima wanjye urakuzi. Ni wowe mugisha wacu, ni wowe byiringiro byacu, ni wowe dutegereje ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Umugisha reka ubugingo bukire mu izina rya Yesu, reka imitima ikire mu izina rya Yesu. Ijuru uvure imitima irwaye, uvure imitima irwaye, uvure imitima irwaye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uhembure ubugingo mu izina rya Yesu. Ijuru abaturage bose, abatubahirije inzira, abatubaribagiwe, ariko utwibutse kugaruka kugira ngo twitegure ibyo kugaruka. Utwigishe kugaruka, utwigishe ubwenge kugira ngo dutunganye inzira zacu, utwigishe ubwenge Kristo kugira ngo dutunganye inzira zacu, dutegereze kugaruka kwawe. Kugira ngo nuzu uzasange twiteguye. Kristo Yesu tugirire neza kandi tukugirire umugisha mu izina rya Yesu, amen. Kanza kumutima kabango ubankubwiye umugisha unyibuke ijisho ibihe n'ibihe imisengesho umereye umutima icyo saba
Imana baheze umugisha. Amen. Abo tutabanye ejo twasomye ijambo ry'Imana, umwanditsi yanditse mu gitabo cy'Aburayo abwira abantu kwirinda kutagira umutima winangira utizera utuma bimura Imana. Muri iki gitabo cy'Aburayo harimo imburo zibiri aho yababwiraga ngo ni mwirinde kabiri. Aho yababwiye mu gice cya kabiri arababwira ngo se muzarokoka gute niba twirengagije agakiza gakomeye gatyo. Arababwira ngo muzarokoka gute niba mwirengagije kandi kabanje kuvugwa ngo n'abamarayika gaza gukomezwa n'Umwami Yesu. Arababwira ngo mwirinde rero mutakirengagiza muzarokoka gute nimwirengagiza agakiza gakomeye gutyo. Umwanditsi rero aza kuvuga mu magambo twasomye yabandikiye arababwira ngo muramenye hatagira uwo muri mwe ugira umutima mu butizera umutera kwimura Imana. Kandi dusanga kwimura Imana kurimwe amagambo menshi ariko twavuze mwabiri gusa. Aho umuntu ashobora kwimura Imana abivanywe mu miga cyangwa se ibyo yigishijwe mu by'Imana akagiramwe amagambo amwe arobanuramwe akavuga ngo aya magambo sinkiyemera, aya magambo sayukuri, kubera ko yigishijwe cyangwa akaba yokwanga ibisezerano risha ryose cyangwa akavuga ibindi ukuri kw'ijambo ry'Imana rya Kristo. Kandi ni nacyo giteye none n'abantu bari mu kugira amagambo amwe ya Bibiliya bagenda bapfobya babwira abandi bantu ngo bayabwiwe n'abayavuze bari abaturage bari batazi iby'iterambere n'ibyo gukura, bakagenda bagira abo bateruramwe amagambo y'Imana bagabanya iby'Imana mu mitima yabo kugira ngo barebe uburyo babakuririra inyuma yabo. Paulo yandika itorero ry'Ikolosayi yaravuze ngo nabashaka kugira ngo babagire imbata zabo babakururira inyuma yabo babananize babasubiza inyuma. N'ubu ngubu ni nacyo gituma intambara ziri mu kuba tukagira ibyo dupfa mu by'Imana tukagira icyo dupfa mu itorero ry'Imana. N'abantu bari mu kuvuga iby'Imana bakabivuga babigoretse kubw'inyungu z'ibyo bananiwe mu by'Imana. Icyo gituma ndi kubwira abantu nkababwira ngo nta n'iyindi ntambara dufite muri iki gihe yaba yo mu makanisa n'iby'Imana bamwe bananiwe abandi bari bisigarana. None rero icyo we wasigaranye merci umuntu agahaguruka akavuga ngo kwangira icyo yananiwe we. Amen. Nico ngicyo nta n'iyindi. None se kubwira ngo twebwe turi mu nkambi tudahembwa abantu badahembwa nta salere iha mwi abantu bamuzamura ngo hari hepfo hari faranga zawe hari mwebwe none ino ziraba none ziraba pasteur ino ziraba patu wewe waje nyuma ya usanga hari zo mwasanze ino tazi yaba abantu bari mu gufiki umuntu ari mu gupfa n'undi muntu habe n'abakristo bafite intambara ubwabo no mu bishabi byo basenga harimo intambara ubwabo umuntu ari mu gukenera ngo naje nyobore nkoriki mbonwe ubona ukora iki ukomere numara bagwendiki baguyezike kandi kindi nico bamwe basigaranye abandi batakaje. Kandi kubwiyo mpamvu rero harimo intambara zitari mu gushira z'udaca za hato nato mu gitondo nimugoro abantu bagira ico bapfa ukibaza ngo saba abantu bari mu gufiki niki bapfa ko twese twatuvuga Kristo gusa bapfuye akazuka. Hari umunsi umwe arimo abwiriza ngo itorero ari Tesalonike ngo abantu barasakuza baravuga ngo nimumugirire nabi Paulo mumugirire nabi mumukubite aveyanuka arabwiriza handi magambo ngo adahuye nayo twatuzi imbere yaravuze iki Paulo simeni amen ageze mu rukiko musoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa yageze mu rukiko ngo atangiye kwisobanura yageze kwa Agripa ngo aravuga ngo umve icyo mbaye ndego Festo na Feliki umwe yamuhererekanyije ku wundi uwari uvuyeho musigira uwundi ngo bagere kwa Agripa. Paulo avuga amagambo aravuga ngo nejejwe nuko ngiye kwiregura imbere yawe kandi uzi iby'imihango y'idini yacu kandi nawe uranzuwerekera kose uzi ibyo nakoraga kera uzi uko narenganya itorero ry'Imana kandi uzi ukuntu nari imeze kamere yanjye wari uyizi ariko aramubwira ngo ginejeje nuko ngiye kwiregura kandi ubizi ngo mara aramubwira ngo se Kristo mpaye mbwira abantu bapfuye akazuka kibaye icyaha cyo tuma nicwa niba bamubwira abantu bya Kristo bapfuye akazuka kibaye icyaha cyo tuma umuntu aja mu rukiko semeni amena Hallelujah. Agripa aravuga ati none datangaye uyu muntu nzanze tanco hazira n'iby'idini yabo ni imyizerere y'uwabo gusa
ntaca ngo bari basakuje barasakuza cyane barabati mu modoka witirebeho tabeho bati kandi twamenye umuntu wari wamucumbikiye haranda ari mu kubacumbikira mumufate mumugirire nabi mu gitabo kivuga toba mwanditsi yanditse avuga ku kwihana yavuze amagambo akomeye cyane yaravuze ngo toba siyo kukirirwa kinyo kandi icya kabiri ngo ntabwo ari ukuvuga ko kwemezwa n'umutima kuko ufite icyaha ngo icyo siyo toba hasi muzabona ngo abantu bose bemeye ko bafite icyaha baba bihanye ayaye uwo yaranditse baravuga ngo toba siyo kusema kwa mani siyo kusikia moyoni kwemezwa umutima ngo wemezwa kuko ufite icyaha ngo niyo toba ya kweli se ntabwo izo toba ya kweli havuga gute kazavuga ngo Feleki ngo yemejwe n'umutima wiwe imbere y'Imana ngo ko yakoze icyaha ngo Paulo amaze kwisobanura ngo aravuga ngo reka gende ngo nataye ngo azasura muhamagara undi munsi yaravuze ki Paulo yaravuze ki Feleki yaravuze ngo nagende nimba ashaka azampeze ku dufaranga azamurekura ariko ngo ntiyarabiwe n'umutima kwihana umutima wari wamushinja ngo subirayo nzosura kubwira ikindi kintu zo gutuma undi munsi kuzana nawe uje kumva aya magambo simeni amena nibyo ngibyo ko tuganira ejo simeni amena mwikirize amena muzamura amaboko y'Imana cyoyo nico gituma rero abantu benshi bari mu kuvuga bakagira icyo bapfa nabagize icyo bataka icaka kabiri twavuze ko kiva mu guhitamo k'umuntu maadili nindi sobanura ugaswahili neza ariko ni nk'amahitamo y'umuntu yaravuze ngo ni kuacha Mungu kwake ukengeufu wa kimaadili kwimura Imana ku bushake bw'umuntu kwimura Imana ku bushake umuntu akareka Imana abitewe n'ibyo we arareka umvukundu bibira yanje yarambwiye ngo abantu rimwe na rimwe yaranditse umwanditsi aravuga ngo timukabeshwe ngo Imana izigira abo yokosha ngo umuntu yoshwa n'ibyo yararikiye wenyine mu mutima we ibyo yararikiye wenyine n'ibyo biza bimura mu gitondo cyangwa ni mugoroba semena amen akaba bizagenda yaravuze ngo ukenge ufu wa kimaadili kwimura Imana ko kubushaka bw'umuntu uri mu kuja gucura no gushaka hepfa n'ubushake bangwa no ndatangaje ukamurangiza umuntu agira umwanditsi w'imigani yavuze ngo yaravuze ngo nditegereje ndangiza ngo umuntu udafite umutima n'ikuruka Imana ngo arangiza ngo agenda azerera ngo ku ruhande rw'ikibero cy'inzu yandi n'umugabo cyangwa umugore wagira bene abamaraye barimo naratangaye ubu nyine yahisigeze none Pasteur hisigeze mu rundi rugero aho abantu bari mu kuvuga kera twari tuzi ko antikristo twavuga tugira ngo antikristo azoza twarahindutse hari ibindi bintu byabayeho wenda tubone ati busari nk'umuntu udasa natwe kiwacu ruguru bigeze kuzabwiriza ibintu za antikristo nkabona ni nk'umuzungu cyangwa nk'umuhindi azoza ni nk'umuhindi yamatibuka guta natibuka batwete nguriye birivuga gute Yohana yasize byanditse aravuga ngo antikristo yaraje ngo umuntu nahakana kuko Yesu atigeze yambara umubiri ngo uwo ni antikristo amiga hariya none naye antikristo yaravuze ngo antikristo baraje kandi ni benshi baradusabagari wacu ndetse kandi gitangaje semenya amen Dawudi yavuze gute Dawudi yaravuze ngo umuntu wangiriye nabe suwakuwe n'umwana mama nuwo konsiberi rimwe yari yakwe naje ndajonga ni buri mukuza yarogoye iby'Imana abisubiza inyuma iby'Imana bakabisubiza
nicyo gituma barimo kubigaragaza rimwe muri bagashaka kubigaragaza ko ari inyantege nkeya nkaho Imana ari inyantege nkeya nibizashize mu mutima we zamara gushira mu mutima we agashaka ngo nabo bigira by'agaciro gake ku bandi abandi babifata babifashe babifatanye amaboko abiri barakomeje batubwiye kuganira rino jambo batubwira ko tugomba kuganira iri jambo Paulo yandikiye abi Efeso mu gice cya 4 Efeso wari umuhana Paulo yari yarabwirije ari mu ibohero yanditse urwandiko ari mu ibohero hanyuma ababwira amagambo menshi ariko ndavuga umuhana uko wari uteye uyu muhana w'Efeso wari ufite indi mana itari Imana yo mu ijuru bari bafite Imana y'ingore Imana ingwe ifite amabere impande zose kandi bayitaga Arteme abandi bakayita Diana ni ukuvuga gute yari yaracuzwe ngo nande na Demetriyo umucuzi w'imiringa umugabo ngukomeye yari umuhanga muzo gucura ngo acurira Imana kandi ababwira ko Imana ngo ari yishora kubaheza imigisha uruzaro ibutunzi imirima ibiki kandi ngo amare naratangaye Bibiliya yanje yambwiye amagambo atangaje yarambwiye ngo icagaza gituma abantu batayihararuka Demetriyo yari bacuriye ngo asigamwe umuraka umwe ngo hano mu bitugu cyangwa mu mutwe abantu ngo bagasukamwe ibiryohereye cyane bwaca mu gitondo abantu bagaguka kuja konka Diana cyangwa Arteme Imana yabo ngo yabaheza kumugisha ngo bakaza bashika bakavuga ati muze tuje konka hiduwezi imigisha n'Imana iditanga umugisha abantu kubwera uryohera rwari mu kanwa rwari muri ibyo bisaguryo ngo abantu ntibayirambirwe ntibayihebe bakayikurikira Paulo ngo aje kubwira Efeso semeni amena abandikira babwira amagambo y'umugisha ubonerwa muri Kristo Yesu araba ngo nkuko Imana bigambire kera gusitararemo ngo idutoranyiriza muri kugira ngo duhinduka bere araba ngo niyo mugisha wacu yadutoye imigisha muri Kristo Yesu kandi ngo mu buryo bw'umwuka nuko bari bazi kuko ngo bari barasigiwe ibanga rivuga ngo niyizitanga umugisha muje tuje konga turebe ko tutana umugisha amen hano amagambo atatu gusa uyu mwanditsi yavuze avuga yaranditse muri isura yaravuze ngo Bwana alikusudia mtoto kagarimu mwana kagarimu Roho Mtakatifu ngo akatwifanya adushoboza kugira ngo tugendere muri ako gakiza amagambo atatu gusa ariko ababwira uwagambiriye ngo Imana yatugambiriye kera agakiza kwahawe muri Kristo Yesu ngo Imana ikatugambirira kera ngo isitararema ariko rero Imana ifasha ngo bwirize mpaga zano gusa semeni amen havuga ati Imana yaduhaye agakiza ikaduha kera kandi ikaduha isitararema yakagambiriye kera amen akamaro ngo k'Imana ngo nuko yaduhaye agakiza ngo umwana nawe ngo azakugakoma abumwishingize kugakomeza semeni amen ari garimu mwanditse yanditse neza aravuze ngo mu bintu byatwaye ngo Imana ngo ikintu gikomeye ngo sukurema ahubwo ngo nagakiza niko kaje gakomeye cyane ngo kubera koko yagatanzeho garama ngo yamaraso y'umwana waye kundi ngo nico cyaje gikomeye cyane kuruta ibindi byose ibindi ngo ariko ategeka ngo bibeho ibindi bibaho ariko garama ku namaraso y'umwana we ngo yamenetse hatango mtoto akagarimu haza gukomeza agakiza twahawe umwuka wera ngo abo kukadukomerezamo ibintu cyo Bibiliya ngo niyo bashizeho ikimenyetso ngo cy'umwuka hadushiraho umwuka w'Imana yaduhaye arabuni aduhiri dukomeza kugira ngo tugakomerereho ingasuma yadushizeho umwuka ngo dukomere mu gakiza amen imwanditsi we nyigisho za Bibiliya zivuga ngo ni igitabo kigizwe n'isura 6 uyu mwanditsi ari umwanditsi uzanditsi we aravuga ngo abigereranya n'inzu ifite nivo zine cyangwa inzumba bine nibi cyangwa bigira ibirambi bine bitandatu ko turavuga kucakana ibizumba bitandatu ariko icambere semeni amen niki ngiki mwanditsi ari yanditse ishaka biri yavuze ngo ni icumba cy'amateraniro
aho mwanditse yanditse ngo namwe yarabunze abari kure kera ngo mwigizwa hafi, abari kure abahuriza hamwe ngo mwegere Imana. Bibiliya ivuga gute ngo twari dutandukanyijwe n'urukoba, ntabwo twari twemewe kubona ngo ariko Imana iratwunga. Tuvuga icakane semeni amen. Wova ngo nikirambe cakane kiransoze amen semeni amen. Yaravuga ngo ni icyumba cya samani cy'agaciro, icyumba cy'agaciro semeni amen. Umva ukuntu Paulo yanditse, yaravuze ngo Imana ngo yagiye mu ijuru ngo ijana iminyago yose, birangiza kujana iminyago ngo iza kutuzanira ngo ibindi ija kutwambika aho twambiriwe twambikiwe ngo impano zivuye mu ijuru. Yaravuze ngo Imana yatugambiriye kera ngo iha umuntu wese ngo impano zayo nk'uko ubuntu bw'Imana buri, yagiye duheza impano. Bamwe bagira baririmbyi, ibandi bagira Abavugatumwa, abandi babaho kubwiriza, abandi babaho gusenga, ngo iduheza nk'uko ubuntu bw'Imana bwayo buri. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Hallelujah. Ababwira aya magambo twasomye bari kwandika babwira ngo mwebwe amen. Amen. Ariko zanezezwa n'aya magambo Mana yaje. Yarabwiye ngo mu kwambara hari n'ibindi bintu abantu bagomba kwambura. Iyi ni ukuri kw'Imana. Hari ibintu abantu bagomba kwambura. Muri mwebwe ngo mugomba kwambura ishari ngo ni goma, ariko zanezerwa ngo n'uburu yajya mukabukuramo. Amen. Uwiba ngo ntakibe, ngo aho kugira ngo umuntu aje kwiba ngo nagenda afatisha amaboko yiwe ayakoreshe ayahingishe. Nushaka umuyede hanze, mama arasinzira yemewe mukangurira mudamu kandi asinzira akiri mutoya nakanguke. Amen. Ariko birashikana saa sita zirabaye. Amen. Aravuga ngo kugira ngo utaziba uzoshaka amagambo y'Imana ugakoresha amaboko yawe. Amen. Koresha amaboko yawe. Kandi ngo mararangiza aje kuvuga amagambo twasomye. Aravuga ngo muzamuvugana ukuri, ngo nimara kuvugana ukuri mubabarirane nk'uko uko mubizi ko Kristo namwe yababariye, namwe mubabarirane. Kristo aratubariye kandi impamvu nimwe. Amen. Kandi impamvu nimwe yo kugumana inzika, kuko Kristo ntiyagumanye inzika, yaratubabariye. Arababwira ngo namwe torero ry'Imana, haba yariko yandikira itorero ko ryandikira abakura ku mana zibigirwamana, abakura konke izindi mana, habe n'ubugiri woza yosanga hari ibyo mwishingikirije ubunyine. Hungu abantu bafite izindi mana zimeze nka Artemi Imana yabo, abantu bari mu kunyunyuza mu gitondo nimugoroba, nguryohera ruhari rwa mu gitondo nimugoroba, rwana nije abagabo, rwana nije imbaga nyamwinshi. Hene kuri k'Imana abagabo bananiwe, aho imtwari zinaniwe, aho abantu bashakisha gakiza ngo niye ngakuru, ninde ngakura ndakomora kuri ninde twabona uri imbere twogendera hari wamushakisha kaba wogira ubura ntawe wayibona. Semenane nicagiye umwanditsi yanditse ngo intwari ngo ziri mu gutaka zinyimira, nicagiye abantu bari mu kugenda witegereza uko ngo se ninde turebe uri imbere yacu uko banza ukamubura. Mose Yesu umwana wa Mose umwe yitwa nde? Kunyine dufite wa Kristo nurimo kwibaza ukavuga ngo se ni bande ari mu gushaka kandi muziki cyakire mu kuntangaza nuko urugero rwose ruza rugira umuntu bareberaho. Hene ukuri ni ingazi muri Sunday school baza bagira umuntu bareberaho, abagore bakagira bareberaho, abahungu b'abasore bakareberaho, abakobwa bakareberaho. Noneho iyo uri imbere asitaye asiki hiyayobye
tukaba turabona abantu ari ku musitari wa nijoro wa wundi w'abantu benshi aho usanga abantu bavuye ngano uwa mbere karagera mu ruzigo mu ruyigi abandi baracari hano iyo uri imbere yawe ayobye igikundi cyose kizakiyo abari mutwa ukagira ubuhanya ubuntu ukurikiye akaba nk'uwunyiza abandi bagacana bagacanka abandi gabagiya akaca kwishura hagira ngo none bamusize yamara kama yihuta mwoye bamasaha 3 y'ijoro rimwe kugira ngo azaje kwiretruva amenye ko ikirari yakitaye kandi abari inyuma ariko barera kuri ahanga uri imbere yabo bazakura ngo urebera ha gusa ese siko bagazagira kera urebere hano gusa nuwona aha haragaze uhagarare nicara wicaye ntuzikira imbere yiwe yasubira inyuma uw'imbere yasitara yasikira n'igitangaza muzamumurira hejuru nk'abatanu nawe ukamusitara undi akagusitara undi akagusitara muhagarara imbere yasitaye ariko muri ubu rugenzo wo kuja mu ijuru bavandi ni bandi babareberwa ku inzira kuja mu ijuru ni bandi babareberwa semen amen semen amen ninde babatungira utoko kabango nguriya uwo tugomba kureberaho ninde babareberaho inzego zose inzira zose abantu benshi barananiye amen abantu bose barananiwe nicyo gituma Paulo akavuga ngo mwigane Imana nk'abana b'Imana mugendane n'Imana ngo nkuko yabahamagaye abari ko mugenda reka ngo mugende nkuko mwahamagariwe ivyo mwahamagariwe yari kwabwira mu gice cyambere akabwira ngo dufite kwizera kumwe kandi ngo dufite umubatizo umwe ngo dufite agakizaka umwami n'umwe ibyiringiro byacu ni bimwe n'ibyiringiro bimwe byo kuzabona Kristo ngo mugende nkuko mwahamagara mu cyizere kimwe ibyiringiro bimwe kuvuga kumwe kugenda kumwe ariko abanone we abanone amen amen sinde mukubwira ahantu nageze sanga pastor munongo usanga umugabo ngo yabye abandi bantu batumwe kuza mukocho mushaka nije uzobaje wo muzobaje nga wo bari kabana abantu mukugero ngo bazagenda uko bashaka ngo ni uzubabarira n'inzuari ngoza ngo ni babariye n'abari aho ni uzubabarira indi mugabo mwe kandika ndikuvuga umwe ngo yabwiye umuntu umwe ngo yagiye abwira abandi bantu bati ukwinzira gamamona nananiye bose bati kandi gituma yabananiye bose nari ya efu warangiza kuri wabona ngo arakomeye nawe yaraniwe niki ngicakunaniye none gikomerere twikomereze aho natatangaye uzi kugira ngo usange bari kubatekereza ko akayira kagiye kugaragara bagiye kugashakira ahantu aho bari kubakabona none baje gushika ugasanga uwo bari kubashakira inzira niwe wayitakaje uwo mwana azamera gute hazabicigenge sinzanubwira ko gusanga umwana ngo yatutse se ngo yasinze nuko Imana ngo ise yasinze umwana w'umukobwa ngo atukase se w'umuntu wasinze hebe niyo yaguye hasi azagwa akabyuka arisa kandi yabyutse icyo yovuga ko umwana acombaho abana benshi barimo kwibwira ngo ndubwo base basinze cyangwa abagore barimo kwibesha mu myutingire abana baje vuga semene amen mubabarirane mu gukora Kristo yababariye mutima arambwiye ngo abantu bari mu kuzitura akazitura ko mu Munkambi hakonwa ko minembwe imbere y'Imana abagabo bari mu kwibesha bakava mu nzu y'Imana kandi bari mu kubira kasi batabizi batazi ukuri tibigeze bava ku gatote tibigeze bareka iby'Imana
tiyaretse gutanga ameza, tiyaretse no kubwiriza, tiyaretse kujana gutanga sadaka, tiyaretse no ibikorwa byose acabikoranye n'amahirwe. Tibigeze babireka. Ntabwo yigeze agabanya iby'Imana, ariko yarangiza agatanga umuvumo mu muryango. Hano baramubwira ngo ingaruka ziza zigaragaza ngo ubwo bamutenze mu kanisa. Hari n'abandi batagitengwa, kuri ko Batagitengwa yarabaye umwishikire wo hafi hano ku Gatuti, hafi. Ese kubera ko muteze mutenga abagore bitukujeho, yabaye umwishikire wa hano, ngo amara kuba umwishikire wa hano abantu baba batakimutenga ngo yarakomeye. Munzu umugore umwe yaravuze ngo ntakaza yakoze icyango mbere gukora icyango ngo ntibakamutenge, ngo afite abakazana wakuze icyaha kubera ko ngo afite abakwe n'abakaza. Wagikoreye iki? Wagende iki gucyo kurabesha ngo ntibakaza gukoraho? Wagiye kugikora utabizi ko ari icyaha, twari ubizi ko bikogiyaba ngo mugiye kumutinyuka ngo mutungura urutoki ngo afite abana bangana kuri abana bangana gute warazanye umuvumo mu nzu. Uvuga umutima warambwiye ngo abagabo cyangwa abagore bo mu nkambi n'abagore bo mu nkambi bari mu kuva imbere y'Imana bamara bakibwira ngo iby'Imana ngo bazaguma babikore gusa nk'ibisanzwe. Imana muze kunti Imana yantangaje iri mu kurekera abantu Pasteurs, ikarekera abantu kandi kagaragara ko mu maso y'abantu, ariko Imana yarakwimuye iragukuriye mu biz'Imana tutashije. Nuko mubwirane Zaburi n'ibihimbano by'umwuka nuwawarira no ku Kristo babareye. Amen. Kandi ngo muvugane ukuri kuko ku mitima yanyu, mugendane nk'abanyamwuka, ngo mugende nk'uko mwahamagawe. Semeni amen. Muvuga nk'uko mwahamagawe. Timu muvuga ngo amen. Ngo ni cyumba cyo kwambarirwamo, cyumba cya Samani, aho yaduhereye imbaraga, aho yaduhereye impano z'umwuka wera. Ngo yarazamutse ngo aja mu ijuru, ngo azana iminyago, ngo amare kwizanira ngo aduheze umwuka wera, adushiraho impano zayo, adushira mu ikanisa. Haratubwira ngo ingiyi inkoni wowe uzo witwaza, undi amuheze iyindi nkoni, undi amuheze iyindi nkoni. Haramubwira ngo ngiye mwitwaza inkoni nk'abana b'Imana, muzamugendera mu mwuka wera, muvugere mu mwuka wera, muririmbire mu mwuka wera, abasenga Imana basengere mu mwuka wera. Yambwiki chakita papa rabbi kitoro gikorosai haravuga ngo nendeni kama hivi wajibu wenu kwa Bwana na mumpendeze kabisa na muzae matunda kwa matunda kwa kila kazi njema mweri muto hagati mu mirimo yose. Mama mweri mbuto z'imirimo myiza yose, kandi ngo murangiza mwunguke kumenya Imana. Amen. Abantu mwunguke kumenya Imana. Amen. Kumenya Imana kumaze kuba nk'akame. Abantu bari kugira ngo ibintu byose babe akamenyero Bwana byiringi. Abantu bari akamenyero gute? Kubera ko bari kugira akamenyero nuko ibintu byose byoroshe. Ubwo ibintu byose byaroroshe. Bari kuvuga ngo mushesheke tibabizi. Ariko baratangaye. Bari kuvuga uzimbata. Arababwira ngo muzamukorera Imana. Ngo mugihe bashoboje abaruzi. Ngo nige batabaruzi. Yego. Naho Kristo ubona byose. Kristo ubona byose. Imana izayitegereza byose. Pasteur Philippe. Imana izito mu mutima. Imana ireba kujyaje ku mutima ikamumenya. Isimena byose ikamenya imitima y'abantu. Ikamenya ngo naka arakwiriye cyangwa ntatunganye. Kunda amagambo y'umuhanuzi Amos kundi yavuze. Bwana alimwambia namna gani? Yamwe ngo tazama. Wewe waona nini Amos? Haramwa ngo nimeona timazi. Nduzi umuntu uhagaze na timazi mu kuboko. Ndamuruzi umugabo uhagaze na timazi mu kuboko. Aravuga ngo niko na Kristo ngo atazakura inzu y'Imana ngo timazi. Ijisho ry'Imana rihora kuba yireba. Hallelujah. Ngo sinzabakuraho timazi yanjye. Sinzabakuraho timazi yanjye. Koramare mu gitondo kabana n'umugoroba. Inzi timazi. Timazi ntizibaho. Timazi. Izi turebana n'ijoro mu gicuku tujyana. Timazi. Hallelujah. Eti amenyoka au amepindika. Eti ana haki au sio wake. Ndio kitangano. Ayo mtegereka mkanya. Bwana titafashine roho. Eske amenyoka au amepindika. Kuzitangaza kiri mukuru abunyi. Bari mukunanirwa ariko ntananirwa kuyobora ministeri. Ministeri akamva ngo ninja iPhones. Ngo nijuire. Yarananiwa asigaye fraud. Asigayemwa zimwe nkeya kuhandi yazivanze Marte
akayisukamo kandi cyangwa yenereje akayisukamo kandi ariko ministeri ngo ni yandi ministeri yandi kanisa yandi kina mama yandi abahungu bandi korali yandi iyo wayivanga n'iby'Imana kayivanga n'iby'umwijima mbere yari ngo ahuriye he ngo na Kristo umuco n'umwijima ngo bahuriye bafitanye iriye sana umwijima n'umwijima twakwira gusuka apfa kutuyobora gusa ariko uri umwijima. Imana ibafashe, Imana ibaganze. Amutereta kuri telefone zidutunze buce wa muhungu aramwandikira ngo aramukeneye. Unkeneye iki? Uzaze kundamutsa. Sema amen. Nico ukeneye nzaza. Umukobwa wari waramenye Imana aragenda aja kuramukanya. Abantu basiga baje kuramukanya barangiza tumenye izabereye mu kuramukanya. Wa muhungu ashikara mugira ngo nifuje ko nje nawe twojyamana. Wa mukobwa aramwe ngo nico ukeneye, ngo nico nkeneye. Nta bantu bakubonye igihe waje, nta numwe wambonye, nta numwe. Wa mukobwa aramubwira ngo takibazo, ngiye gusaba ikintu kimwe. Unamura amaso yawe urebe hejuru. Imana ni kubwira ko itakubonye, ndemeraje nawe tujyamane. Mungu yaba yakivuga yamaceceka akubita umutwe mu maguru gusa ararira. Umukobwa aramubwira ngo genda ukizwe umenye Imana. Amen. Izo ose ukora sebe umenye ko Imana izi kubona. Wo kwisha pasteri, wo kwisha mwarimu, ariko Imana tawuzu yihisha. Jambo ry'Imana ba mu Mana warandondoye uramenye. Uzinyicarire n'imihagurukire yanje n'imigende. Ibiri no mu bitekerezo utaravuga. Imana gwese mugisha kandi Imana kugira neza cyane. Abantu ni muzaguke dusenge tuwe dusubitsa amateraniro mukanya saa 8 turaza gukomeza. Reka pasteri